Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar. Sizler men Bozor Xabar kanal tuğanlar. Bugün 20 mart Bishkek şahrinden rubl kurs bağlarını gösterip bereriz tuğanlar. Rubl 89, dolar 97,5, euro 107,5 oldu tuğanlar. Bu iki İslam bank tuğanlar bizi patsetsa bolboy 98% adam gördü tuğanlar. Her bir video 100 bin adam görse şu an 98 bin patsetsa bolboy like basmay gördü tuğanlar. Like basıp patsetsa etip koyuңuzдар tuğanlar. Eko İslam Bank tuğanlar. Satып alsаңар, мына 89'dan satып alsаңар 91'den beri tat. Bishkekte o'sha Eko İslam Bank'ta. Amın olsa Aman Bank tuğanlar Kırgızstan. Aman Bank az bu жерде için kirip tartabыз. Bu жерде qanchadan ekan rubl. Banklar biroq rubl berбей tat tuğanlar. Mına bu жерде 89 tuğanlar, bu жерде de 91'den beri tatına. Dolar 98, euro 105 bolup kaldı tuğanlar. Euro da düştü, dolar da düşüp jatat. Şunday kursun bağları. Көп жерлерде мына Ошто, Жалал-Абадта туганда рубльді 85-тен алды, 1050-ден сатып жатат да. Ар бир 1000 рубльңерден 65 сомдон иштеп жатат банктар. Кыргызстанга ар бир банкка күнүнө 3 миллион рубль акча келет экен тугандар. Ошондо эсептеп кое бериңиздер. 65 сомдон 3 миллион. Ар бир 1000 сомуңардан ошондой банктарга акча калат экен тугандар. Бүгүн ушундай тугандар. Обмен валюталар подписаться этип, лайк басып, колдоп туруңуздар. Saat 2'de düşten кейін de biz daha video çıkarırız.